Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kakasi students union Maulai Circle hak arpo trek mulai luar arjar arpuar. Kalau peluang ya kejinya kop airong halor kepang pedeng climate change and global crisis. Bat ya kejinya kop terkunya halor kepang pedeng kejing buram ya laka ketien kekentiu ya kejait benriu. Hapereng ki school paper kibaran hapo kejeli jong kesenong Maulai. Ya kini ke artli kejinya kop la pli pat ba du MDC jong Maulai constituency uba tebor lang patau ubla long kum kongsan. Hakajinya kop airong u badan kupar renja naka OM Roy Memorial Higher Secondary School ulalong uladu kadbau army ki walang naka Mauro Secondary School bat ko umi laai plus imli naka Church of God Ecclesiastical Higher Secondary School kalayo ya kekerdan kabalai ya khusnam bayreneng layo da Chivinia El Maunai naka I Jingshai English Secondary School. Hakajinya kop terkunya ya kekerdan beringkong layora da ke rikintiling do na ke OM Roy Memorial Higher Secondary School ke Silverus M Lendam na ke Church of God Ecclesiastical Higher Secondary School ke balayo ya kekerdan baar bat ke Deni Wanshwashla na ke Church of God Ecclesiastical Higher Secondary School ba ya kanam youngest speaker layora da ke Bapi Lanyo Kuar Walang na ke Mauro Secondary School. Nasumang ay keburon bakraw ya ka kesi mulai circle ka seng ka bisim ya ke bentar Malau senang bang program di pair di belong di Cimentoy nak bentar jadi kinong song hak ni song mulai di jadi lapi pai kemat hal beri di jadi kai sport pai kemat di jadi seluruh jadi ban ai di kusnam pas bat ban pelong gini ke program ban saya ke sap kepong ke baju kun hap di jadi kita long di kelas school di badan high school pair di seluruh mulai kebelalok di Cimentoy nak bentar iwe bukan sementara itu akan setiap bentar kita first session isusu maka kesi mulai circle kesim dari bentar peluang painting competition dan ailat ikut sama ikut happy journey kena school lo police school mulai kepada sab kepong happy day pat kuno berpin pergi sakro ke jogi school bunpor kakam jopi kalau pulikot minat thap pendap ikus jopi hal sekolah ke pulang program pair dari kanomlah berpulang kum kini cek program kabah kaki isu tam step pulang sementara kecil pulang ka isu kena painting competition kan saya kesap pulang berkun semla bukan kesap pulang nak kan mau semarcar hak kendai kan duit ka painting exhibition apa scrap girls kemal apa ngelet ngai kesap ke baca kena ke sekolah kita ya ke bah ngelayak dia yang awal cintera hakata ka exhibition ke ngelet bang latihan tak painting arteli hakata ka ajar tingkah yang ke baik tak kena layo yang tak bisa tinggi sultanan katon pun kini kisah apa senang di jomi nomor deling ba ke jekelong ini jadi program yang jadi video akan pergi yang sab kepada bidan bagi sekian ikut bok ba pinangkil haka jingkul jopi kena sekolah nak mentap pau sab from babi bidan kapal ke debate competition ketika we ke pokong santam ban pro jobi kena ke bang por namang susu bahwa ke debate kan sedang kau ke tim makin ai ya ke pakiapan debate lo betul kendan ke balong for dan balong against tinggi pesngap ngap mano bahatam malah bersusu ya ke ya deh untuk subjek ini bukan di situ aku tadi ke program kita nama deling pak ini dikena jemi kio ban shoot ya jadi ke joki ban penpau ya ke baki kita ban bersusu ban convince gibril ya kena untuk mentah bagi ke tim ke seng tersebut bangit scam bakum kini ke program perobor ini dan kapan pulang perobor dikit bok ya ke seng Omtang maka perhak amta geli bagi jadil boro-boro ngikip keseng ke isu ke keseng ke isu ke keseng ke bakit ya geli bagi jadil hak jik kia kesan hari ibat omtang kata kakit lu banpen dan kimi kebit kebiang omtang ikut sama hari kena sekolah ke dalam
laga jong jong ke peta bagseng ke pelong ngit skam besli ponawan nginai do rakat keseng hati jing tu bah kejoki bat hakani session baningkong ke bangadan nga ai ku beleru ki kena ki ban sayo ya ke jing tukup buram apa dia ke jing pas bah kejoki ngit skam bak jing tukup buram jongka kesi mulai sekal kalong kowe kum kadak ban ai mensin ban kieu sakmat kabar bat kalong ban pensilo di kiwe bat ki bamyo bakin lek ha haksan por mangwan bakin sayo bakin jiput buram magapata ciki higher secondary school, but ngayeng menkursan ya kayeng bakal jing buram ya lakaktin kekentiu ya kecet pendiu. Dan kecing ang kebaong. Lada em kaktin kecet pendiu ke em. Kani ka penisay ba kanu kecet pendiu kaktin kalong ke kebad pakonsan hadu kata ban kintiu ban pendus ba ban buram ya ka. Ningkong haying asam kikmigik pa kiniban pinchtor ba ben hikaya lagi kun ban kran naktin lajong naktin kasi. But namar ki kena bat kisamla kilong kalaway jong kajat penriyo. But lada pinkran no naktin long way kipriyo kinawi tusyo igi kumki kasi. Kajat pendir kasi kalong kajat pendir kebadang red bad lada ngimpuram siya ka kajat pendir jengi kedan ha kajima kanihu kaladan hadu kakertan PhD ban puli yang ikhtiyan na jong kani kayarap ban kintiu bad ban puram yang ikhtiyan kasi kibriyo kibang puram yang ikhtiyan lajong kidei kita kiba ingkong syalangmat kumbaong melung susuta. Pi kiparlo kibayeng persya piliban slotu bakalong kabadan kam bangin puram bad bangin kintiyo yala kajong kaktin. Kumbapi bakran nikong yang kanyang persya itu ba ladang ikran naktin kasi minyo punishment ha school. Henry lada dingin puram yala kaktin jongi kalaban rong ha kakirnet kabapra but lada ka rong hapo kirnet kabapra
pra nila banyo ka jingkai kasi nadu ka perdan ka badad hadu ka class degree dala ka jong kitien bat kani kan yarak shibun ban kintiu yala ka jat bendio bat ka sorgar pedang mentaru kala lingba kani pi ka batmai kala ai la dini ki school ban puli nadu ka class ka badad hadu class ka basan ban puli dak in na jong kani kan yarap shibun ye kitna ban swofu ye ki subject khamtam ki subject ba kum ka jingkhen ban science ban lada ki hikai dak in na jong nila ban swofu ba ka rong ki chimoi chungi ban kum ki start wa dunia ki ong ba ki kitna ki ba puli dak in na jong ki khamla shibun ban ye ki kitna ki ba puli dak in nongwe ban ini banyale kan pala bangin yale be ben kren na khtin la jong ba ban ken tiu ya khtin khnang ba khtin jongi kan la ban rong hak kan ni ka khne ka ba pra jong ka di sinchar jong ka sarkar jongi ban kalong ka bedan kam ba nawar ba ka khtin kalong limba ka khtin ki break deb ya kadyam ka chat ni ka jongi klem ka khtin nim long but ki priru kinamla mani thuigi publishipon kakateng janga kadai bawan jantingan CM but nadai na school St. Francis di ICC Higher Secondary School but ngayang man ka shan nakaphang ka jingpurang may lakaktin ka kinti ka jad penrio ngayang ini banyantang ya ban syuong ban burang may lakaktin kamkiyo ka jad penrio bali ngoong kumta namar don buon kilat kilinti ban penkinti ka jad penrio ka jongi lada nginang tang kawi ka kitien ngilong kum ki dokha highway ipong ibaret ban ngimla ban yo ban penede lagi ban kiwi pat ki jad penrio lada ngi ki khasi nginang tang kawi ka kitien kalong ka be bangin yo kam yo jam kumnungi kinti ka jad penrio jongi lada ngi am tangan kan long ka jing do long ka bakhawe ngi yangi ki khina school ngi la pen bor ne kinong hikai ban grand phareng namar om tam bangin nangin start bangin khamshai shu ishphang kawai bat ka jai khti namar ba ni school ngim puli da ka khti khasi ni puli ban ni wei jai khti nongwei ka ta ka diga english but ka hindi ru kala room ni mata jing puli bajungi te ngimdi tang ban nang start bar bakam shai ka tin bar bak ngin pas bharu ka jing puli hatu ngila ban kinti ka jat penriu tang da bagi kran ni buram yang jong ka tin Yimla, tang bangin kiran man buram. Ngidon ki jong, ki wei pat kilat kinti. Ban kinti ka jad penrio. Kata hakariam ka ben, hakanyam ka rukom, hakabam kiti. Hakasiaw ka pun, hakarwai, bat kibun kilat kinti ban kinti yang ki jad penrio kasi. Mti tang ka kitien. Beli buro ki ong tang ka kitien. Kebala bah kinti ka jad pendio ka jengi hindrai kidon kibun kilat kinti ru man kinti ka jad pendio ka jengi mbi dang ka kitien bat lania nin buram ki tapi nuksa komentai ki ban kiti ki riam ki ben bar khamta me ka kitien ka thli ru ngim na shu kan ong tang ka kitien ban buram me la ka kitien kasi ila shukren lo shuang lo shukren college namar ba kum haskuru imla mui bankran tangna kaktien khasin iha pro banana ki bekitien reshubon kinti shiji jindo ngawan nak school OM Roy Memorial Higher Secondary School ngapuli haka class 10 nga ai kule ya isong mo badan buram ya kinong bishar badan buram ya phi ki nong kai paro bat kum juru
kina ki badan ngin kes ki babenta ngayeng ban kersan ya kaphang kababur kajing buram ya kaksin kakintiu ya kajatrio kumba ngalayo snow mini ba ibai iparlak jonga iba shonghangi iong ladar kaksin kadon kajatrio ka en haot namalim ba kaksin kipriu ki itu ini yiwan na nakalu kajatrio yiwan kumta nidai ban snow sarong wala kajong kaksin bangi pengi hati bay mo nang bagi bay iba yo snow kisno tu hado kan kata kajing shongdor jong kata kaksin khasi juni namar ba ladangi khai khamat shaki social media hakene kapor ka bamenta bun nangi kikena kisamla kibani text limba ki message mo lab habani text ban pendengkap ya kekentin ki yim tho shu nila tho do fi kata hak kaksin hak khasi tenglai juni nyimden yo udak f nyimden f kata kala de ka khalish kata kapin iya ke jingkher gorno jok kaksin khasi juni ladang thai pat sasha kanika khanat kabapra ka sarkar limba kilat pakai kubor bani lagi ben rumno ya kaksin khasi juni kenang bakari India bro kawai kan itu no ya kaksin khasi juni kawai ngati kitin hakari kata hakajing yo i jonga mawe ngaso kumba kapit tiu shibun ya kaya kaksin juni laha kajing kule haki jakat rekam kakin tiu kakam takhali kapateng namar lingba kini mo nila bentuk yang kata kaksin khasi juni hadu kanu kajing koridor jongka bat lingba bat habang ikran ba kajing habang ikran pat hai kajing shakani kaphang kaba burong ya kaksin kapenkiu ya kajadrio nipla ban ong bani snow sarong tang nakaktin ni di banle kam lingba ki epat ngala ban ai nuksa lingba kajing ai teng jini ya ki dom ya ki jaka juma kai pertai kum ngala ban ai nuksa ru pi kum ganinga lady hydrating pa tip ya ka kum tapan nang latpa kum ulum kelang ulum semper nang tade kum tawa hilang kata kaping ya ki ba hadu kanu minang kor ya kata kaktin lejong tikum ta ngasmo ban ai kajing kersan hanga marwe kum mangiki kun samla kilong kemir kilong pa ba ngine bandan sisa kata kajing kli but kawai rumpa ban ong ba ni nimde ban kren khle tholang ling ba kajing kren thareng kajing kren khasi jini kata kapin ishi ling ba ki pri basngap ikaktin ka ban kren mo tam i bangi ni shong nong rem hadu kanu kata kaktin jini kapin ipen ban kata kajing hair door ting hani ni la so style palat mo bangi kren kata kaktin khalish ting pat kapin ilong pin lo ini kapin i bakajat rem jini kadang satu sisa kumpa ngada ainin siap bat ngada kersan sisa ba kani kakentin kabakin kiu kani kakentin kajing burong ya kaktin kakin kiu ya kajat dan riu sisa hanga marwe lingba kabangi burong ya kaktin kakin kiu sisa ya kajat dan riu boleh shibon ngayeng hangi kakadeng jonga kadi several set up London naga school Church of God Ecclesia Higher Secondary School ngayeng hangi bersha ya kajing ong ni kamat ba kajing burong ya kakien khasi kakin tiwe kajat pendrio kumbai ini i nakshim bentai beningkong i ong ba kakien khasi gila ban suatu ladangi kan nak kakin khasima ngate ngan ong kupu mo i ong kumta haba sebut lada kiwan pat kiwe ki jat ben rio ha khasi ha to kisno tu ini ladangi kan nak khasi am tharan ngate ngan ong im snotu but arta ru ladangi yo la ban puli shabar diinang tak kakin khasi ha to kisno tu mo yang ni la mo ban kiren pat ki ong yang kumno
Kintiyo kaktian, ladang sakut biet, sakut dum tangha kaktian kasih. Tantanang lagi wempat ijat kaktian. Naman hadu mentaru, kaktian kasih kampala benrum hagasik syadu. But hatu ngansya ay nagsama, kat kaseng GSU kadang ay di sini hagaktian pareng. Kuaban ladaki kuaban gede kaktian kasih dia ay nasaktian pareng kan. Wadi kajik ong kaboong debate. Balitang ay debate. Ay jinya tanya kan. Dapat balay ban gede kaktian kasih dia. Hindi ban long bangin niya MM. Tongi baru dia film mo, hatungan kilian TV petang film kasih. Baru dia film kiwi jengjakin tentang film hari mo baru besok tanat pen. Hantu kathol dia akan mereka kasih. Tentang kiwi jengjakin dulu kan semua tu yang film ban. Tongi orang tak kelapun kelanot, kebagi orang translate dari film hari mo. Tu pitu modal mapipat translate. Ladau tu orang translate dong penkelai ketika ketian hendak ketian kareng unjuk penkelai thamula dak ketian kasih kumno kini semua terupan desa kawe ko ngan ong bagi beliau ni semua kumbangin ong haban nantang ketian kasih bagi ketian kejat beliau ladangi nantang ketian kasih berprimo ginda pulia syabar kumdoken nilaban krem ki porlog changi ki bamde ki khasi petnuksai ki dakhan hot ki nang hoy kakte na jong hende ki ompat ni kem tang nage hindi ladangi ko awan ki chit chabari kumba ki shit transport lani ki shit one eye you khau ladangi ni pen lani ni shim tang na kari la jong kamdum la ban kumi but klep tan nang ki wipat ki chat tien Nginum la ban shim tak yo kau bodan hakan kari ke jongin. Te ngapa ban bukut dak ba ngapa ban ong ba ki school jongi menta ki kemi ki pa ki I CM ki I lad ki khun ki tu shim ka olti hajaka jong khasi tongan ong e pibalai pitem number balai ki ada sim di kun bikin sim dah all ting hajaka jangan kasih orang di kuah bikin kun jeki bikin start bikin nang bikin sabi kum ki wipat ngatai baru hat ni ke nang pareng ngati bekat tala di thok batangar manui bangen baru ke nang pareng ler number balai nilen kinang school bikin nang pareng bikin nang hindi mission di sanskrit bikin nang kiwi ki cactien kinang bangin long ki break besar dum sabi bikin nang ke tien pareng kinang bangin yon kiwi bagi bereba dei nang kiwi jadi ini kali khasi ke jongiru kenang ya kan pareng kenang ba ngilau banyak keren ilan pergi ke start ke jongi syaki wipat kiri tangkinya hiki ketien kule syubuan
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.